V 29. krogu prve slovenske nogometne lige je Maribor gostoval v športnem parku v Gorici in po 3 golih Žana Vipotnika so vijoličasti zanesljivo osvojili 3 točke. Na srečanju aktualnih prvakov prve in druge lige je Maribor popolnoma nevtraliziral domačine, ki jih vodi Edi Rea. Vijoličasti v sredo nadaljujejo s pokalno tekmo doma proti Primorju, 30. krog prve lige pa bo na sporedu v soboto, ko v Ljudski vrt prihaja Koper. Obe srečanji se bosta začeli ob 20:15. V nadaljevanju si oglejte najzanimivejše akcije iz tekme v Novi Gorici. Neka samozavest pa zaupanje trenerja bi lahko rekel, da me žene dalje in upam, da bom s tem tudi nadaljeval. Čakali smo svojo priložnost, vedeli smo, kaj nas čaka. Ni bilo lahko na začetku, bi lahko rekli, ampak smo bili potrpežljivi in čakali svojo priložnost. Odprle so se luknje v njihovi obrambi in mislim, da smo dobro to iskoristili. Žan je dalje u jednostavno jednoj vrlo dobroj seriji. Nadamo se da će ona trajati dugo, ali ono što veseli to da jednostavno Žan je samo na poziciji egzekucije, sve drugo pripremljeno je momčadski, pripremljeno je
kroz dobru taktiku, kroz dobre rezone. Jednostavno danas momčad koja se pokriva sa 5-4, jedini je put proboj boka. To nam je zbilja uspjevalo i tako su praktički i sva 3 gola i realizirana.